megalayapost.news. Hakasian kebaningkong kakenhun kibriu kibasyong basa hakisnong kibahap hakarat marwan kilala bantao yakui kakenhun seng balang berkebelatip kumko All Right Marwat People Federation ARMPF ya kabala penskam mentagas ngi hasnong bari dua ribhoy yakinong ilam jong ka ARMPF seng kimi kabadai ka seng themai la penskam dauken CM karat marwan harangkat kajing don uba yones narleng rangba snong bari dua ki rangba snong kibahap harat marwan kiri rangba jong kathan marwat lambat kilong kimi kinong ilam bahakman ka ARMPF seng kimi ki kentup yo ba ring sok pedang kum presiden ukomol syakwa kum general secretary ushankar sok pedang kum finance secretary roman nongrum sports secretary lembar kiwi long bala seng kenang ya ketika seng kalong bentrai na kamta kabha kamian jong kijaj benriu marwan kibasyong basa akhaput kata kalong banwan ra ya kajung itali lang bat nalor kata bentrai na benta kari bar kijaj benriu ba to Islam karaj marwet Islam kibriu jong karaj marwet jong ka Meghalaya hi barakowe jong ka India hi barakowe tongin yang yaitli para khasi khamtam hakane ka All Right Marwat People Federation kane kadai ka seng ka patmai ka pami angnya for Right Marwat ka motif jongkahi kalong banya wanra ka jingatli apo ka baro ka wei ka Right Marwat tenga kermen baleng ba kane ka seng minsa yo ingin sapoi sa kata ka thong ka jing job bat nin sa don ka jing etli bat kumju ka jing pha ka jing miak hakane ka right jongi hi para kowe ka state jongi hi para kowe abang apay nadu slem ar hajar karwe hadu minta ka jing mentoy jo karaj marwet ibam kinong wei mau nadu tu reporting along ye pi aba pi ong banle mo nakaliang karaj mo andre ma pi labakla pi ki try jakat try menluk di badai kita ki try marwet ban pom ya laka seng mentang try pilas ngotru mo dan kam menle sekiwe bagi benta jo gue kisnong da pila ban lum ban penya ya karkom ka badai tang di bami na kanega raj marwet ru ka try ka jinglum kam dei ka ba duna ajing try jungna handre baro si kata tasnemi kata ka jingmi na kanega raj marwet mo kibam kiwei kanongut kibayo ki kena marwet dingi kanongut kibayo bam na kaneka jinlum na na poraj marwet na try na kasi 5% tang 10% to kamdon ni man bayo bam ki try marwet kamdon andre nakinegi apo ribhoy jongia jingpe jonga nga imo naki khatwei naki khatsan pelikiraj naki khatsan pelikiraj ka collection jo karaj marwet kade ka bahetam bila kata dak suja mata ka ayu ka we ka isu ka border isu hadu mata ka sarkar jongi hadu mata ka patla ka penbej hadu mata dong putam jongi tahu dah bangi bangi pom ya kani All Right Marwet ba long bangi don bakacan hani jongi bat bangi don ni ran bangi don lang bangi lech stay kado ka isu tu bat ngak government hi ba samla jongi baro kini ki jong member jongi ko All Right Marwat People Federation ba kindon lang bagi ya tre lang baro namta kini nakaseng jongi long ba kendon be kani kayu guys sepang kani border jongi sengila yo gi membaro kumba prapo ne kandai pauseneng te pilio i nakapor hakane ka Pim Right Marwat jongi kalong kumdo saudang saukut hakane ka rajongi lalong kasnong karat balong karat balasyong border jelasam baka jelam Meghalaya maksud kita pia pilio i ya katay kanong ba kaasam kumjuru kibriu ki panabar kiolat kio kamay hagane karat jumi sa kaway kakuwaban percaya pe bahagane karat kemarwet jumi kadai karat kabajumi ba ka border dispute area nakuwaban perpawe kani karteng kisnong kipasya yakan nagapor sa kapor kapanangkuang kaparapatwar yung guli banay guli kapara pasara tu mensaro kapadiyo ka development nakasorkar hey kijuang ba ka border area ka pumba ka development scheme adu mensaro em
Kapar ke senang dan mai gule. Kamai gule ru kalong tik kumbalang ka para patar. Dan yang gule tik kumbalang kamai gule. Adu menta ka sarkar jalla ka jongi kampala ban verify ni bapansisya ya upot usam jong kani karat Marwet jongi. Kumta ya ginang senang baro ngakan tujur ya pi. So ay kasi kamon ka diyan jumpi. Bapin lang barengi. Mirong imong kenran din ya pi. Sa eran PF kadan rengkat lang bapi sirta. Pertiseng dewan jid member sini. Ya kira ni boram nak ni kong bagi ni. Dan first time kali mulut ladon magajong sembalang ni kinjo. Kane kalong ba kum komoto duki kum bala batai dan masang bajuaru mana. Buat ban sakri ban pelang tili ya ki dai gudu dungi for right mana. Kata komoto bat ke di tubul dong kane kasen kalong ba sunat ke ba subscribe. Kumne ini kedua dunia hanya mentak si kalong ba. Ngai mesin lagi seng kraw yaki tadi kalinti bagi nang ya camak. Hoy kadi kasit ke menukong. Saya na member mentala saya kin sabun member. Kemudian lang dini kalong kasiki ngai mesin lagi seng kraw yaki bagi nang ya camak. Hala hak kita ke ini ki. Kejinglong member hakan kaseng. Antam hakane ki hakane ka MRPF kane kalong baki tehi halade ko mga lajong man kapor baki pen scam ni halade haji nom mbadu ki te kade ka nagiskim di kalong kade sijam ngap dong kata ba baki nang ba baki slur kita ki kana duni ki beta ka strong te sabar slur kana na banya perne banya yang ne banya ka kra dini mata glasta ba kana nang sa klasan pathilot mata kene ke jurung member hakane ka sen ru kalau kuntai ko pensul w ko paskem ni don bat ke banan ba ke inda ke larung member hakine kene ke sembalang kile jon politics no de don belong yele election no banjok belong MLC ne belong MLA bale ma hapor bet don ka sen yele pun kita di bawah kita nak kita itu kita itu scam. Dulu kini jumni dah ni. Mata kita pergi kam gabah, kam jam duki. Macam itu scam kan. Dah ada. Kan unjur ngirap ini pakai bukan pokal. Kita binyo kahap lagi. Mentah ni sana pun dia ai kini kita pakai. Kita kan diskusi kelak nak kata. Belajar pada UST. Sekum itu tentang komen kamskap pinuno ki development jokan ena bak ni ki seng laban panduman dan rapat ke government pakai lek kono kakam development te tangba da pinong memar kono no se kan ro datang ke wehe ga ong ba ka jadi imdum pi mo te prep kan punau lai tiling dikenal menongok ne yo break pregnant bola bola thau yu phi kata menukong baar yang bela penhek pesan pi bela kersan pi nayi balai yo bola irap pi hakno ga im pi ba jing irap pi ano ga im pi kena lightly buru de ma ha pathe Meghalaya Post.news